اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولروحه الفاتحة. لازمك وعمل الناس لا خير صاحب دركبن لو را أهل الكفر بسد صالة بلكي بحزار صالة خبدي نجبو خاطرك وأولاد إسلامي جريا قرآني وج شريعة محمد عليه الصلاة والسلام دور بكن حتى وان بكن نيارش في ريا مبارك في ريا باقشرة بسد صالة خبدينا وحتى درجة كيشي موافق بنا توليفي قاسي جدري وان دي سارحات نبيه ببومبا يخو بسلاح يخو تمام إمكانات يخو لسر عالم إسلام جبيانا والمقصد وان تكو مسلمانا جغورت الراكن لازمك وعمشي دوي بقاسي وفداكارية وانا امجي فداكاري كي بكن بقاسي كوش دنيا خورا خديتي درد كيفن بقاسي كوش ديني خوي باطل صاحب درد كيفن لازمك وعمشي شديني خورا صاحب درد كيفن بهندكاي امزارك خو لسر حسكرنا محمد عليه الصلاة والسلام لسر حسكرنا قرآني لسر حسكرنا إسلامي مزن بكن بريا هر تشتي بري كو ام حسكرنا مال الدنيا يتخن دليوان لازم يكون ام حسكرنا ريا محمد عليه الصلاة والسلام تخن دليوان لو رأى خلاصيا مي الدنيا يجي خلاصيا مي آخرت يجي شرفا مي الدنيا يجي شرفا مي آخرت يجي ام فيا ظالمن كو اهل كفر تجارش مرازي نابن حتى ام تمامي كولتيا وام قبول لكن اوجي حياتك كم كولتيبه ام قبول بكن ويشغي وكيفا واش مربي انسان وها عزيز وقتك جنابا مدچه محقق كي برينا كيد قلب ملده دهد لبلي ام بينا باورن او صبر والثبات اواني لسر حقيه تحمل اواني لسر دوزا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم او ثبات اوان الحمد لله تسليه دمره لبلي او انسان عزيز كو مره بهفره حبكي جيانا خو بهفره بردوام كربه وقتك جنابا مره دچه حقيقتا دوان ده حبكي بيتر مره دبينه بالي مره كراند لورا هر انسانكي كدوه ريا هانده دوه دوزا هانده فداكاري مزن كربه باركي مزن هكرده بسر ملي خو وقتك او جبنوي باري دهره او گرانیا هان ایدیک سر ملی محمیات بین عمری 24-25 سالی بو وقتی که محفتو ناس کرد زندانه ده 95 ده اسنه شاشمون محفتو دید دورا زیده ساله که 2 ساله هم جمع همان دهندره ویده مهان ده دوی جوانیا خوده احلاقی که پیری دستروی موجود بود لورا پیغمبر خدا مدحی و انسان نادکر ده حال جواندی ده احلاقی پیری وقتی که دستروان ده موجود به حقیقتا او احلاقی کیوال لسروی هبو ده نزانی هو ویا خورده به ادب خواه به تربیه خواه به احلاقی خواه خوشه علاقی خواه به حوالی خواه رابن و رشتاندن به مزن آره بچوکاره حقیقتا متحیش فدکار و قلبکی لین سر بو تمام حوالی در و دور خواه هست نگر موجود آمه جانت زیده دستوری چیده بو از یقینم از بشاهدم دلیوی و تو کسی زندانی ده جهدو نما از بخواه شاهده بینم عجیب اطاعتکار بو بلی که دش یر ببودن وی خدمت ده آلی وی دکر به هیجانک مزنه و خدمت آن دکر جهوالی خواه هست دکر در عبادت خود عجیب عبادتکار بو وقتی که دستی خواه بدکرد و هستی خود بر خدای عالم خوار دکرد و او دعا دکرد والله متحیش لذتك ددا ایک مره لیب بنریا متحیش لذتك و ددا حوالی در دوری خواه گلی برا اف برای ما عجیب صبر بو ثبات بو و کلتورکی خوشی چیل سر هبو هم به کلتورکی اسلامی به احلاقکی اسلامی خواه حاضر کربو خواه آماده کربو و همشی کلتورکی بشری لسر هبو خواه دوام بو لورا شو انوارسته مزون بو اما به احلاقکی اسلامی انوارسته دجی خدمت و خواتا خو بردوام کربو جبر وی خاصی از بخواه دانم بکرتاسی بویجم اف برای ما خودی دعواکی اسلامی بو
وسلام دعواك إلهي بو وسلامك خدای عالمي بو ببال ربي خب مشيا Belki çok kişinin bilmediği bir hikayesi var Hüseyin kardeş. Belki o zalimler, karanlığın askerleri pek çok kişi o kuyunun içerisine hapsetmek istiyorlardı. Ama tabiri caizse Hüseyin elindeki bir bıçakla o ipi kesip kendisiyle beraber onları da kuyunun içerisine düşürdü ki başkasının o kuyunun içerisine çekilmesine müsaade etmedi. Böyle bir fedakarlık yaptı. Dosyasında tek sanıktı, tek başına. Bütün şimşekleri, bütün şeyleri üzerine çekti. Kendini feda etti, arkadaşlarına zarar gelmesin diye. Ben de Allah için bunu şehidiyim. O yüzden ben dedim, ey fedakarlığını öğretmenim. İnşallah bütün hayatı ama Allah'ın dini için, Allah'ın dininin davası için fedakarlıkla dolu olan bu kardeşimiz gerçekten müebbeden cennetlerde ağırlanacaktır inşallah. Zalimler de zulümlerinden pişman olmadan ruhunu teslim eden, ruhu alınan zalimler de ebedül abad çıkmamak üzere cehennemde yanacaklardır. Onlar varsınlar müebbet desinler. Onlar varsınlar bu dünyadan istedikleri muradı almaya çalışsınlar. Bu dünyayı Allah'ın kullarına, Allah'ın salih kullarına zindan etmeye çalışsınlar. Ama asla ne bu Allah'ın salih kulları bir adım geri atacak ne de onlar emrelerine ulaşacaklardır. 3 günlük dünya hayatı öyle veya böyle geçiyor. الحمد خذي هدية خذي بودامي وبش الحمد خذي حياته سوداء يا خذي رسول الله Elhamdülillah. ممنون ربي يا اخوه خذي مشاشنك Amin. مجرين خير عاقبة ما خرانك Amin ya Rabbi. حفظة مو مسوان حاجاتها اليوم مصطلبك Amin ya Rabbi. خذي طاب وكفات إذا فلي بدي كان مسمان وحاضراه إسلام يا رب Amin. أنا والله بدعاء مؤمن صالح وشهيد يا خمرة Elhamdülillah. يا رب الحمد لله ما تخص أولياء قنش ما تخص أولياء بازار وكيف تخص هذا دعوة من مقصد بلادي قل يا كريم الحمد قديرة وده خيرة وتبدأ مظلمتي وده بقامي وتبدأ عالمتي وده مش خيرة وتبقى تنكيله وده خيرة ومظلمتي الحمد لله قديرة Elhamdülillah. الحمد لله يا خدير رسولي Elhamdülillah. هذه خيرة ومظلمتي سكعفين Benim مهار hediye dağıdıkın. دعاء قنجي خدير Kardeşlerinizi bir hakik var mı helal bakın. يا ونحقق الحوالي بي أرزلهم بمزاني. اي والله خديش وراضي درسامني يقول عني طب درسامني التجويد سيدايم بو. خديش وراضي برايم بو. Başkanım bir parti. حلقتين. أظن براي وتبدأ ما فهمتي من نزال يقول في شيء يقول سيدي حقاقي وقيمته منو فهمتي الحمد قديرة شكرا خدا. والجماعة بتبقي مزيد مباشرة هي مش قدرت باخذ إن شاء الله باخذ شيء هي قيمته. مش قدرت يمكن وخذت على تعبان وشينا بدي أمسوانا حاضرة آمين آمين. ربنا ما تبدأ وتنك رحمة أخوة خيرا مسلمانا تبدأ يا ربي آمين يا رب. سلام يا ربي الحمد قديرة دبر خير يا إسلام يجيب فتح على بيش قدارة فعل بيش قديرة أما مني ربي خير يا فيلم جوتي الشمالة خدي كذب لي كذب صوتي زهرة ماتشي يا ربي ما بيتزا مسلمك آمين. الحمد لله ربي يعلم جو قبول بك إن شاء أي الله. والله آمين درجة ربي. برند بك. ربي ما في جزاء ومسلمك آمين. ربي ما في بنحكارنك آمين. ونسج عبي مهات ودي خيرا ومظلم بك قربانا إيمانة قامي تربية. وعالي بك بلند بك داروك ما يشتبه الشيطان ما يشتبه هالمسلمان هو الإسلام ودي أرمي صفات يا دي بخاطريته. أخذ بسج عبي مهات أما أنت خدا خدا صبرك يخشك بدما إن شاء الله. خديش وراضي بي خدي خيرا وتهم منك